Kador bar liur jongka KHADC kabalai sngi ka sedang mentagan riu terik unaitung arhajar arpoar. Hakani ka sngi la sakhi ya ka jingwan ra ya ka kaipot jong shibun ki anrau bansa menjur hakani kador bar ka banne lai sngi. Ki katu kat ni ki anrau ki balawan ra hakasien shong dorbar beningkong ka council mentaga sngi kilong ka KHAD nomination and election of the CM, deputy CM and electors of non-stunt CMship third amendment bill arhajar arpawai. KHAD, Khasi Social Custom of Clan Administration Bill, Arhajar Khatpra. KHAD, Appointment and Succession of the Sardar and Matabor and Administration of Nongdri Sardarship Bill, Arhajar Arpoar. KHAD, Nomination and Election of the CM, Basan and Sardar Shnong of Maoyang CMship Bill, Arhajar Khatnrio. KHAD, Appointment and Succession of Chief and Headman, 9th Amendment Bill, Arhajar Arpoar. KHAD nomination and election of the CM, Deputy CM, Mintri and Sardar Shnong of Nongklau CMship, Second Amendment Bill, Arhajar Khatsan. But ka KHAD nomination and election of the CM, Deputy CM, Lingdo, Mintri and Sardar Shnong of Nobo Sopho CMship, Second Amendment Bill, Arhajar Khatsan. Lawanra ru ya ka kaipot jong ka election jong Sardar, site sop pen Sardar Shim. Kasab ka ba community baro na terpat di members baginya sejak berubah hasil penyelesaian ini ke session part di para members baru nomor hadu bentai pak yo anu jika na government tinggal pada buat nanti di protokol kembali lapka head pada surat cepat. Under Rule 34 of the Assam and Meghalaya Timber District Council, Constitution of District Council Rules 1951 as amended, I hereby nominate Mr. Pantin J. Lakadong and Mr. Kanes Sochang to form a panel of chairman for the December session. Having a four Don Kijikli Bawa members, the Don Kijikli Bawa the member for Mulim Baroni, the Indo, the members in Padan, the Kijikli Jolita Sun Labs. In point so Kijikli Bawa the Gabriel Walang, Keniga Dwakan for me. Dengan kan ada yang diisi dengan jubah ahli kepolisian melawat. Resibon sempurna dengan tingkali lawanra na member badan bulong. Nah, Gabriel Walang, Naston, tingkali kalong will the executive member in charge be pleased to state the role and activities taken up by the Arts and Culture Department during the current financial year 2022-23. The job program has now been decided by the executive committee, sir. Mr. Chairman, sir, I would like to play a executive member for the Shai Kendiat, Andre, na kajubah peduli Kamishon Washai, dengan kuah ban yo intip. Kumbatong ni as may be decided by the executive committee. Di kita jualale kebangalat daun ni harusnya marajar akuar apulai penuhakni ka tam pemerintah kita di aktivis kita pilale na kalian jom keisi apa ya dai berka arts and culture. Kebetulan member badan bulong. Kepala Paul haka budget estimate jom sedang arhajar akuar apulai nak pemerintah arts and Culture Department Kak Maung Kendai la Penmang la Iarmak na minta ka Finance and Assistance ya member badan burong ay pungut na tenaga pisah kepala Penmang. Lisbon wadatar pasubur. Ini ba District Council ke sini, habang yon ba District Council kadai ke Jakarta. Apa ban penek pensa ya terati ke dustur tersebut. Dengan dapat jadi solusi ban so ba tamang kendai lah kani kadai tang nam tadi artis di balai nak kita MPC nak benda bernyarap
chat konferensi di jongki kehamrai ngatrai ba niyo iba karena kalian jong council asat abu shibun ba di benta di badai naga benta ka kani ka isi council ba handai di benta ka pernah so ka domkam kalong naga benta ka ada kani ka dei ka jaka ya ka bala sing nongrim kalau ka ridi ka dustur ka jong ya ka bani layo ay ka sidil dan handai ban suam ba bangin mangtang naga benta ki aktivitas Tiba datang nam tahu yang mesti kemudian nasu berkamihan. Nah, kuat pada jumur lagi kisi basoba. Pada bandon lo di aktivitas nang ni cekmat. Hal apa? Kumno berkemek bersa ya berarti bersur bersur. Kumno bangin tikur kita jumi. Kumno bandon di awareness program berfer nak bentak ini. Nah, ini bandon ke klandil ke bantuan. Ini bandon ke bentak kita ini culture tadi. May iwat kami ka sapsik misim ka bangi hidon mo. Ngam iba ka district council kami kan bantahay ya ka ban bisa ya garanti ka dusur ka. TGA kilang na swa bentuk na iya minta. TGA kitimpu bitompi. Na ka bangsa temu ka bisa ya ka reti ka dusur tujomi na kalian kijongko. Boleh sebut saya sin. Nama penonton kembali kepada suplemen pushing. Nalor bahagian ini la aja ngerap ya ki honorable members like humor. Kadang tu ka semua orang ka Khasi Heritage Village kabakan ka department ka ped. Di zaman hakan ini nakalian ka ni ka department arts and culture ni layo ban yo benta nakal ngerap na ka council asset ban ya ki traditional huts. Kadoi di traditional huts ni pada bersna, but wilayawan jurip tu di saumut di member budam naga isi, but wila ong tu but kahima mau pelang bangin ya punya no ya kini ka Khasi Heritage Village, but di nongpikan nong jenok kai terkait di awan sekai, but di room saya kini ka Khasi Heritage Village penting. Nilai khadru ya ke hima fair bakin ai ya ke rise up bakin ya put up no sakini di traditional huts bat kumjuru kendan kini ketia di bambu cepo ya ke traditional huts ila ong kerpat iki bakin sawandra maupun poin no sakai kenang bangin sedang no ya ke Khasi Heritage Village panlong di turis bakila bandung cepo dan pikai display ya ke ruti dustur jami kabang display ko Khasi Heritage Village. Tercaman sah, uji ekran berbor, uji orang berbor, apa ini ruti dustur di Senrai, ke im dekat itu. Di ngekuak ban kalian ni kenika, macam kali belum orang di bawah kalian wala, nongsen, nombor nongsen, nah ini im charge. Di ikut bagian sebun bagi jinsyak kenrai kita, apa wajib subscription dengan council. Dia atau midan kita di di madan bagi jakasyak kenrai kita ni. Mana kita di jinsyak kenrai di bangi untuk council. Ibu record apa wajib subscription dengan council. Buat kebobot nangkaru di rukom beriam kenrai. Alah dijong di Jakarta dijong. Di sekolah penting ni minta saya atau midan yang nak lihat seperti madan saat kita kalis terikut dijong kita tidak bisa kenrai dijong yang di council tu. Kembali sebut membawa badan kurang menghati. Kata jengkel di jengki hadir kita di padan kata rekod ke. Andai ka isi ka ba dan kata jengkmu ba min buru ya kan yang terbaik sampai ya kan hima ba fair kita wilayah khot ba wilayah sna di khatwe di hima di Wandra ya kan yang tengrai ba display apa pun traditional house jengki. Kita ni kalau lagi sedang jengki dengan nanti kata ni pek yang tuwi hima ku ba patle. Kami kadang-kadang percaya kepada nak kalian dari sini.
bisa mantra boleh sebut yang dijawab dong ini dia in charge usutu bahadu mentang nak kalian juga council hamdon kena record ya tidak bisa tenrai juga bahadu mentang yang patun di madan sat lala kejong ni bohai ti dan sebun ba insyaallah kempong kat saja betul juga yang melakukan jalur kalau ada kepor kalau kecengaran itu council ke dong iba hadu mentang empat dan record ya kita bisa tenrai di nakalian kita ngan kepor ngasoban ajumut syak execute committee balakun dong lade kepor bangin don record bangin lesi kita jadi syak tenrai diam tenrai kita dibahap apa ke jurisdiction dari council nang tadi ini di madan sat bese nomor bang suku balada keriti di dustur di culture di komukim tidak di komukim kita jadi ajumut syak execute committee